Igede ALN warga Banjar Nusasari, Kecamatan Melayu, Kabupaten Jembrane, nekat gati nyemak gai ulah patih ngantung iban. Korban tapsir frustasi ulian suut metunangan. Saksi YSF mimik walon korban nuturang, awalnya korban mecelep ke kamarnya. Korban tinggalina ngeling sambil ngemain HP. Mantakonina kenapa adi ngeling, cuman sing sautina. Kalahina terus ken memene. Ben kesepne saksi lantas kau kina teken inyoman en kakene korban, ien ngorang korban ngamuk samilange nyagor jalanan. ISF langsung nelpon kurnane putu es ngorang panakne ngamuk. Lantas kakene korban mecelep ke kamarne, cuman sing ngidang ulian jelanane subuh meserek. Kau kina korban sing ade mesaut, kadine korban nupules. Disubane bapane putu es neket jumah, ia menyet nakonang masalahnya korban. Anu masih kamarnya meserek. Bapane laut nyemak tio anggone nyelumit jendelane uli duri umahne. Kaget ia ninggalin panakne subuh megantung. Ia langsung ngetep kain ane anggone ngantung iban. Korban pelaibang ke puskesmas satu Melayu, cuman sengidang nulungin. Korban subuh ngalahin. Kapolsek Melayu Kompol Imari Katon duga Serabu 29 September nyelasang korban ngantung iban ulian suud mekabakan. Tim Bali Express ngelaporang.